Bang, Syekh Fadil menjaga agama. Goyang kan rintis cita-cita ayah Sub, cita-cita Abu Mudi, cita-cita ulama. Nyo melalui long ketitip bak rawan mandua. Nyo ulang-ulang kali ini. Insyaallah. Allahumma jallal jalalahi wa nakum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai tebu jarau ni mana? Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat Tengku Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dengan berkat Tengku Syekh Kuala, demi kejayaan Islam, demi kejayaan Aceh, demi kejayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, nu kejaro ke Aceh ba urang yang dua. Amin. Takbir! 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu ada Aceh, Bang. Menjaga agama, Bang. Syekh Fadil menjaga agama. Goyang kan rintis cita-cita ayah Sub, cita-cita Abu Mudi, cita-cita ulama. Nyo melalui long ketitip bak rawan mandua. Semoga Allah membantu lawan, menempuh memimpin Aceh demi untuk kebaikan Aceh masa yang akan datang. Amin. Berjeroh-jeroh Bang lawan mandua. Berlanggeng hingga akhir jabatan drone berjeroh baik nak karu-karu. Amin. Amin. Okey. Kita jam ruangan kita. Ya.